Mari dihita. Hudul Mahita. Jadi idama laosina sato kini maribak mahire-hire nadi bagas soroi siagijang roditoru. Dungi humutal matanoi marigat madohot akatanoman. Dungi hehe madaging nitorop nabadia akan namudum disi. Gaberuar manasida tuhutan nabadiai. Patari dahon nasida tu torop halak. Alai dung di ida iduk ni soldadui rabdoh taka dongan na jumaga Jesusi. Lalui rodiaka nama saima biar situ tu manasida nin nama. Tutu doon anak ni debata. Jadi sudah natoropi namar luhut mainodur. Masih tobuk adora nabi manida nama sai. Laos mulak ma mari dihita. Alaya dong mari sitoro buru-buru nama natap-natap madau-dau.
Ima akanong mangihuto Jesus sian Galilea, paturehon ibana. Jadi ala tongon ari parhobasan di pesta na balga, naing maunang dihaw pinarsilang akabake di hari sabati. Ala ni idi pangido akka jahudi matusilatus, asa disuruh na mga rosak hay-hay ni na perjului, songoni nang dongan na narap tarsilang dohot Jesus. Alay dong sahat na sida di ida alay dong sahat na sida tu Jesus di ida ma nang sangamate ibana. Gabedang di rosak bihay-hay na. Alay ditulak ko sada siya nakasoldaduima mudi-mudina tu adorani Jesus. Jadi mandigor puas masya ni mudar mardonga naik. Nama rida saido nama katidakoni. Ibana do uboto sitong ni nani idanai. Asa anggiat dohot hamu porsia. Ay namasa doi asa jupang natar surati nama dok. Dan jadi ponggolon hay-hayena. Jadi dungbot ari di hari parhubasani. Ima patujulu ni hari sabat Roma si Joseph sian Arimatia. Na masuk to rapot gudang. Halak na sanggap na may maimahon na diharajao ni debata. Di patongos marohanala hobongo tujulo ni silatus mangido bakke ni Jesus. Jadi dongang marohan ni silatus ala naung mati Jesusi. Gabi dijo malet nani disukum ma ibana manang naung liling mati. Asadung ditakasi sian let nani dipasahat matu si Joseph. Jadi dituhor si Joseph madagangan di paijur ma ibana. Alay romanang si Nicodemus. Imanang Romano po Jesus borgi na julo. Dibuan mamir na marsaur alu arga 100 hati. Dongi dibuat na sidama bakke ni Jesus. Dibaluti matu dagangan rap dohot na hususi mangihuton adat mardonokon hapajalan na sada porlak. Jala di bagasar porlahi sada tanoman na baru. Nasodung hapiahan ni manangi sodope. Asa tu sinama de piyaku na sida Jesus. Siala parhubasan ni Jahudi ay jonokdo tanomani. Dungi digulang mabatu na bulot tu baba ni tanomani. Dungi laho manasida. Alay mangihut do akaparupuan nong madongani ibana Rosian luat Galilea. Di bereng nasida do tanomani. Rodi parpeak ni bakke ni Jesusi. Dungi mulak manasida paturehon akana khusus rodi miak mir. Jadi manipat ari sabati. So mana sida mangula manghuton patihi maredihita laos jongjong mahita. Ramado mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang.
Sai pinar badia magoar, sai Roma harajan, hai sawat malam menjero hamdi pada tongos sokon di banu angija. Leo matu hami sarion hangun dua siapa, si isa madu sanami sama panisana, di dusa jongan nomor dusa Tuhan, una kami togi hotu pangguncunan, halu amahami siapa, ahona puna haraja, dohot hagugu, rodia sangapun saliling-lilingna. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama dohot parsauran itu di barbadia ma. Madongani hamu saluhutna. Amin. Amin. Dihamu kemana minanami laho patakaso pangahut nota di sitaonon hamamate di Jesusi di patupa seksi seding di huriata do adong semacam prahmin singkat ala nunung termudak kita ta paihuti majo na pinatu panasida pinasahat ma tu para seksi seding.
Nang Riz. Terus Apala aja stok ahay kita. nang. Tapahudul maja stok kita. Oh, nauli nang. Macay tabu nakkan iku bigidit tayo pa. Ido ate. Inang. Mengenai pelayan apa? Ido inang. Hatiku juga sangat tergugah. Bagaimana Yesus membebaskan diriku dari belenggu dosa. Yang terpikir di benakku saat ini inang. Apakah aku layak jadi pelayan? Aduh, may Nang Riz. Pisongoni do. Layak do jadi seorang pelayan. Sementara murah do piau tersinggung. Gampang do piau emosi. Olo do pedendam gusifat di rohaku. Layak do jadi seorang pelayan. Ido atenang pas doi. Au pe murah do piau inang tersinggung. Menyimpan dendam di rohaku. Sangat gampang muruk tua kadongan, tua nakon. Tetapi di hatiku saya ingin ikut melayani nang. Nido ate Nang Riz. Ngomong-ngomong Nang Riz. Adong do batar nida di medsos. Seorang polisi menakut anak muda na melanggar di dalan. Ala dibutuhin nang do. Ditanya ko si polisi do si anak muda asa berubah imana. Unang bagaimana melanggar lalu lintas. Jadi macam tertarik kau menida seorang polisi melayani boy di dalam. Ido inang, aku ikuti di medsos. Jadi inang, mau melayani IHP dan naikon jadi pendeta atau yang berpendidikan teologi ya. ICP boy do melayani inang. Nang Riz, beta mulak. Asa tayo do jorong atta na melayani ida. Oh, ido ate nang mulak mahita ngabotari ngamalay muse. Nang Riz, paju pang disipang duay mahita dah, asarap lau hita. Oh, nauli inang. Ay, om maju tahe. Ay, sedugor ni tetanggami. Kang jaki, Heeh. yang tak dahui. Daong bang. Ih. Ana herna kaya dong pigi adong tuk. Situ kus. Oh, ido. Dang jelasi. Oh, ido. Dang jelasi. Bapak na pirang jelas boto hodo ye. Oh, ido. Ido. Lagi yang dah. Isado. Jono do 76 ini. Aduh, pusing banget ah. Ih, Udah sana. Udah, jangan ikut-ikut mama. Sudah kamu pergi. Kamu ngerti gak sih? Mama tuh udah pusing banget ngeliatin semua ini. Pusing mikirin keluarga kita, pusing mikirin dia semuanya. Udah kamu pergi sana. Nambah-nambah pusing mama aja kamu. Kamu minta duit mulu, Dek. Kamu tahu nggak banyak pengeluaran mama. Bapakmu juga udah gak jelas. Kamu kira mama dari mana nyari duitnya? Udah kamu di situ aja, udah. Kamu di situ aja pokoknya. Udah sini, jangan ngikut-ngikut mama lagi. Udah cukup.
matau. Dia duluan na matau. Suwe tahe. Ayah dua matau nanti. Ay nasa dia dong. Hululuy mulai nak kaning. Asik suku-sukunya matau sedia. Tidang gue sukuno. Dang bedang bebe suku no penway ngawek. Oh ido ate. Ido apa yang namasan maingon? Songonan nama-nama sa Ulang naman, sundalo. pwede. Kenapa di suku-suku biyaw? Mulu adok kepeng biba di kok biba. Aliang mul sorong oma ni. Be, ay nartay na gijang Ayah naman. horo pala suku no bebe menang tu dia. Mulu soni ba la oma. Berengan. Tak persoalan biawi. Lalu masuk nari. Tak pala tu ko biyaw. Sabi sudey. Maka, ibigi hodo kan? Ido. Ido ate namason. Jadi songono mapeng namasan wae ngate. Mulu song ulon niba. Yang adok kepeng niba. Hapeng nanyalap budak kepengnya. Dang buiba makataya teh. Ido nero na HP na dihanguluan non. HP ngido HP na baik kita. Adong harga diri. Mulusong HP na HP. Barang adong lapatan. Apalagi mah museng bulung inai mengarajai. Ima pengate. Borak na. Lama jajo. Bah, ana rodong nang. Allah mang. Macai uli tahe natiki pelayanan tahi di Papua teh. Imada basado Tuhan ni. Na di masa pandemi songoni maposana di Jakarta on. Alai dile Tuhan itu hami hahi pasu dot tiki. Boy hami sahat melayani tu Papua. Imadah, mau lihat tema Tuhan. Nunga sahat kami melayani. Alai natiki covid i. Aduh masa jurbut di Jakarta on. Nah ditiki di Papua i kami melayani. Dipakai kami masker. Alai ini nama Tuhan. Mama, itu bukan saja masker toh. Kita sudah didoakan pendeta. Percaya sama Yesus toh. Ini tuh hitate. HP ditiki i di gereja on. Molo dang masker alani jorbut ni covid i. Bah, pitor di dapot ton aka. Amang parhala dodohot inang parhalo inang pakai hamu. Maskeri asa sehat kita ina. Jadi natiki di pelayanan tai melayani kami lewat persahabatan. Patorang manjotahe, songo dia do pelenatan di Papua. Bahasa gabe boy masuk berita nauli. Patorang majo asa di bot wakka dongat tahun. Aca taban no pelayan ni Tuhan. Patorang majo enang. Betul majo hita, boy patorang ngomong. Natiki pelayanan di Papua na di bain songon na di diajar honi opui nomensen ujui. Oh, na di buna paso gitu ya teh. Kan lewat keterampilan, persikolaan, dungi museng, adong dope pertanian. Do sudah tahe aka boyna mau bain mubah hanguluan ni aka halak kita gabe tuh hamajuan. Songoni mah pelayanan lewat persahabatan. Jadi dang mengkristenisasi alana dang boy tabahen songona mengubah Adat kebudayaan, adat istiadat, dohot kebiasaannya lain, dang boy tarubah songoni torhatop. Jadi dang didopok kita mengkristenisasi. Jadi bersahabat mahita dohot aka na humaliang tanah berbeda dohot hita. Songoni mahami melayani tiki kate tabu ate. Tahu kan, gabi nang pengen musia ibe melayani tu luak nasi ngate. Alai memang ikut melalui persahabatan do asa boy masuk berita nauli. Dungi museng adong dope di patupa opui eporusonari pelayanan di Pulau Rupat. Pulau Rupat. Hirna ya aku bigi ba. Ini dia teh Pulau Rupat on. Pulau Rupat di Kepulauan Riau, di Kepri.
Kepulauan Riau. Adong dak dana isona teh. Ih, kenapa sayang nangis? Kenapa sayang? Aku ditinggalin mama. Siapa namamu sayang? Tukus. Si Tukus. Tukus namanya? Iya. Mamanya Tukus kemana sayang? Gak tahu kemana. Ditunggu aja dulu ya. Jangan Biar nangis Tukus- sayangnya, kita tunggu ya. Nanti kalau mamanya nggak datang ke rumah opung aja ya nang ya. Nggak lihat abang. Kemana ya tadi ya? Perasaan tadi saya suruh pulang, saya suruh tidur siang Itu tuh nggak kelihatan sih dia. mamaku. Ini mamahnya. Ternyata kamu di sini. Kamu dari mana sih dia? Dari tadi mama nyariin kamu disuruh tidur siang juga. tapi Malah Ronjo. pergi kemana-mana. Inang. Siapa suruh keluar-keluar? Kenapa? Inang do HP natos dak dana kon. Iya, kenapa Inang? Ma, ini Inang berdua siapa ya? Mau culik anak saya ya? Oh, jadi Tadi burung kami do lihat Inang. Nangis. Jadi Nah kami tangis do tanya. burung moje udah foto kami. Ini tadi saya suruh tidur siang Inang. Gak tahu tiba-tiba udah di sini aja sama Inang. Bah, buasa gabi boy songon ya tenang. Ditinggal ko borumon. Dapat supasu nobel gado siat Tuhani. HP godang disan. Nama was jaka pariana konon. Balik sama ho. Ditinggal hoko. Dipatangis-tangis so. Bah, inang. Tusok majo hitenang asama kata juta satok kibah. Ai hiranahnya aduh bereng inang ruasnya ke peci jantung dua teh. Nah, begitulah Inang. Mulai ngo inang jami tata ini minggu na salpu pertanyaan. Songo di Matius 25 ayat 40 didok disi nasa nabi naenmu tudak dan tu namek meton nama bait tua udoi ninna. Jadi nasa nabi naen tu anak koniba bahkan turungan niba jolma nama bait tu Tuhani doi. Alani i ikon haholongon do anak koniba haholongon nang donga jolma. Ikon songoni doi nang. Pahusor-husor jo jamita minggu na salpu dohot na tabigi tiap hari minggu. Juga sih Nang sebenarnya. Ya udah kalau gitu mau minta maaf ya Nang. Sini Bu. Kamu maaf ya. Maaf ya Nang. Yuk kita ke sini ya. Sini kita nang sini, kita ngobrol sini. Ai di botoho dong. Inat pas nak kaningani. Estolui. Botoho de estolui ya hartini estolui. Ayah aduh itu. Sirak so sirang. Holo. Dahil botoho eh. So dibigi. Agi amang. Ayah saya hutu-hutu ni amat tahu. Dah ngado kuitok kok. Lali hutu lali. Ay so nero bulu nang lao. Dang masalah dia wi, dang masalah. Estol lugarnya kan. Berdalan ni batu sambar. Dalan ni ba. Sirak so sirang. Ido hanguluan ino dok bulu nang lao. Silakan. Makan. Ido apa yang nama asan wae ngona teh? Sonari amang. Songonom mai. Taruh mau tu amoku dok tuinoku. Salah HP. Nang adong biamok. Dang lu jaman aku bulu nang lao. Silakan. Sendiri nama tu jamu biamokku. Ayo dumadok lao. Warna buru-buru. Oh. Isoma ho. Di sodo gudang tuau pasu-pasu. Jino dok belum lao tinggal silakan. Tinggal. Tinggal. Om mate mulu bui subui hata niba. Pinata. Bah. Ayo mulu gudak kepengna. Bah, sojo amang. Sojo hita. Ala hado tahe hamu berbadai. Sojo tahe hita. Ay ubege nak ini kan. Benar berbeda iri kan. Ay waduh horwan nama rumah tangga hamu. Songono 2 tahun. Atar si songono ma aka amata na suarok penghasilan nabi. Jadi ala ni hepeng. Ido inang ayah ngulunok kan heben ko na perlu right. Nggak salah hamu dainang. Ay molo hepengon. Dang hepeng mangatur hita. Hita do mangatur hepeng na anong di hita. Asa dengan. Molo adong do boya turon. Molo suadong pilihan na mata. Biya turon pe. Bah. Balani magabi salah. Gabi dangaong bedame. Sabar iba. Ay natiki ujoy. Habe. Ibi idahami do hamu. Denggan.
Ay denggani na ngaladok ko hepeng. Bulu sok keben di denggan. Ana songgo pasarian ni ba sungono mani. Jadi ala ni hepeng sirang mak. Ay nama, tumago namay. Bege. Tumago ni. Bege. Diingot hamu dope natiki marpadan hamu di joloni Tuhan, dohot di joloni amang padita, di bagas joro tiki aha di dok disi. Nah di padomu ni debata dang jadi sirangan ni jolma. Ingot hamu doina. Oh, Loina. Ang habi piolo do martanyang marminggu. Alay. Molo dang adong hepingo. Tuhado cara nadami rohaon. Ima. Say hepeng mo manggoda-goda asa marbadai. Ay, mabay. Si Bolisi, hepeng ko. Hepeng ima mabay si Bolison. Asa jadi ma pertukara sudah. Jadi buti mayamang. Mardame mak. Alana. Ikon sabar doi ba di rumah tangga. Apalagi tarlumobi dia kaina. Jadi ikon boy do sabar. Mama kena adong. Jadi ima di pahusor-husor na adong ni. Jadi martangiang sabam roha boy madenggan. Jadi adong mahadami yang di rumah tangga damang dah. Jay Toho mardame. de nang mardame. Alai bulu saya sungono do dang gobe pacar aku saya Ikon tong. mardame, ikon boy mardame di bagasan Tuhan. Dan di bagasan hepeng. Jadi mardame na mahapihan. Mardame dah. Kasungoni amang. Bama apo masudi di kesalahan kita amang. Masih jalangan mana tidak. Hidup. Nang Riz, asa tayo do jodoh ngata namelayani iba. Ya kan dia do nasi danga rame nasi deh. Horas sina. Horas. Kalau di dia pelayanan muna inang. Hami natiki ina tu Papua ngasahat hami melayani tu ujung ni Indonesia on. Ujung timur. Papua. Wah, tu ujung timur ate. Edang mabiar hamu na di nama sao. Daong. Molo natiki na ujui nama sai dang lau hami tu si alai. Dengan do pelayanan tu si alai adong dope di Pulau Rupat. Di baen Eporus Tasonari di Pulau Rupat dengan biaya 5M. Ay hepeng doi 5 mah di. Jadi isi dibangun mah aka persikolahan aka sudah mah aka tuna denggan. Jadi huriat tahun adong do di patupat nunga di pasahat tuh pelayanan nih penginjilan 10 juta. Wow. Di bagasan Lasni Roha HKBP Cijantung Wow. mangalehon tuh pelayanan tuh Pulau Rupat. Hebat. Tepuk tangan maju untuk HKBP Cijantung. Oh ya, tema dulu. Tuh. Tapay ma rencana tanguseng boy hitam lain tuh Pulau Rupat teh? Ide bagus. Oke. Ide bagus mate. Las doroham kita melayan itu Pulau Rupat. Alas dorai so huboto ini Pulau Rupati. Tak kuboto itu. Mulut BGK Pulau Rupaton, idok kodon, surga yang tersembunyi di Pulau Riau. Jadi gabi kepenget tuh sih. Gimana? Atong tabay ma program sending ni Huriata melayani itu Pulau Rupat. Tak ajak maka dong ruas asa godang masuk tu sending, godang melayani kita tu Pulau Rupat. Naulin. Olo do nang mengajakkan. Lo naulin. Tu somma hita asa tahatai bohado hita tu Pulau Rupaton. Somma jo hita, diskusi mahita. Inang. Ay hedo ho manoton YouTube sinueng. Nama saya sinueng. Sahalap pejabat. Masa gudang si tanak. Be cerita songoniru. Ido. Ang gartoki no menonton YouTube. Gartoki kubereng. Wah, ido ada. Aga. Di YouTube, di TikTok, Mada. bahkan di siaran TV. Masih sering mau bikin sahalap pejabat ton. Sahalap pejabat ini mana? Enak sih tak ada lihat du biora. Ang tak ada. Aku tak ada bah. Pejabat nih dorang naro obah. Tapi May bana. bah. Ido teh. Weh. Ngaro. Hera pejabat. Bah. Aisyah dah ikut si Biam. Ana si moto hamur maneng ni siau. Pejabat. Au ma sada pejabat tinggi di perusahaan instansi negara. Cuma segudang dua sok tu di sini. Di butuh hamur tu. Hola ku pilti tangakor. Mabir sudah tu abisi. Alai
neng hukuman na hukuman mati. Oh sorry, itu tidak akan pernah terjadi. Saya akan bebas. Bebas! Bebas! Ya au, sada nyonya ni pejabat dong. Wanita sosialita doang. Gudang doa ka perempuan na cemburu tuh. Ala pejabat amat takut. Idu ina tanah. Masa tabo doa di bayan amat takut. Marajuda doa. Supirru naganteng ajudan. Urusannya kageleng persikolana ajudan. Urusannya kadapur pe ajudan do. Tung masa tabo mateheng ngoluk kuno engon. Sudei Holland hepeng do mangatur. Jadi nama sadia nuai ngope dan mungkin umuhon naaw. Ala na pejabat do matakko. Sude do boy diatur. Kenapa Roma polisi? Polisi Roma terkenal. Au, sahalak polisi. Jol mana ramun situ tuduh au jala berdosa. Talpedo au tu panguhuman na borati. Ala ni hagaleon ni haporsi auku. Mabiar do pe au bidang gogo do tuaso ni portibion. Gabi huula mangalao simpatik paonoponi. We marjajau neng pelayanan dong aku evangelis. Dia do nanya teh. Oh ni ada nasi dah. Horas inang. Inang horas. Ay huli, pusi anakku dah inang, saya hulului ho. Oras matutu inang. Ay jadi do hita pelayanan tokin na testo. Jadi mana? Jadi minta sonar pelayan. Oh Tuhan ni mak. Alehu ni je nang. Oh lo. Adong nausukun. Apalah ha? Padi sudah menguning, tapi penuai kurang. Sangat dia teh lapatan nih. Nah, mana perlu silayanata. Saunarion, magudang jiwa-jiwa nanang perlu diselamatkan tu Tuhan Yesus. Mana terlului inang. Oh, iya teh. Iya. Lai, sangat natoro pakadongat tadi sana teh. Eta, tada potong sida. Itu tuh, sonarami. Eta. Horas inang. Horas. Horas inang. Nauli. Hudul mainang hudul. Orang mana? Alay, songon narame hamu di somat pungu-pungu. Hana masa tenang. Ay, maday nang. Macay gudang masalah di tikyon. Macay marsa doroha. Weh, tahe. Mole ate ma di Tuhan ni. Boy hita di pajupak ko na pala di bagas joro ni Tuhanon. O mahape na hilok natin ang pwede na manguningnya teh. Ido pasien mainang pasien. Oh, ido ate. Mole ate ma, dilihat Tuhan tay di hita di hulianon. Dohot tik kinadinggan. Alay, manukum majohami Tuhamu amang dohot tamu kay nang. Ay porsia dohamu di Jesusi. Persea do ina. Persea dong aku. Oh, mau lihat matutu. Jala ditadahamu do isi Jesusi. Jadi sokop pabagason pangatusyota isi do Jesusi hujahama di hita tenang. Jala pausok hasor hamuma di bagasar rohamuna. Ima di Matius 10 ayat 15 doho 10 didok songonon. Dungi didok matunasida ya hamu isi dua didok kamu. Jadi nina si Simeon Petrus ma Kristus Mesias Raja na pinarbaga-bagai doho anak ni debata na mangului. Di matenang aleho sehu parrohahon nakinginang na iparpinggiran songon na suetanging daw na makataiba. Ay porsia doi nang na tu Jesusi? Siapa? Saya? Iya inang. Song na parrahoni nang nakingaw makatay. Aduh, gimana ya Inang ya? Saya
pusing banget udah. Hidup saya gini-gini aja ya, walaupun saya gereja sesekali sih Inang, jujur aja. Cuma kalau dipikir-pikir kayaknya cobaan dari Tuhan itu terlalu bertubi-tubi buat saya Inang. Soalnya ekonomi saya seperti ini, keluarga saya juga seperti ini, anak saya nakal, bandel, susah diaturnya. Saya juga susah payah nyari uang sana sini sampai harus pulang pagi. Aduh, nggak tahu lah Inang. Tapi kalau saya pikir-pikir, orang di luar sana yang nggak kenal Tuhan sama sekali, justru hidupnya baik-baik aja kok Nang. Bener nggak? Oh, songoni doa pete nang. Baik-baik aja mereka. Jadi menurut saya nggak ada itu Inang yang namanya Tuhan Yesus. Nggak percaya saya, mau kosong itu Inang. Wah, sinrakti mamerang inangon. Amang apa na king uparwahos song no si parwao do na makatay. Wado amang porsiya do amang di Jesusi. Ada pakai baju kacamata kun. Jadi mulut dia, mulut Jesusi, Yesus sabing mai. Song nak urang dia. Gudang luar tak. Jadi mau neng lomor aku dapat uang, tinggal hotel bodoh ke kolega-kolegaku. Lancar uang masuk, proyek masuk. Halai memang. Gudang du masuk di hati audisi. Gudang sampai di hukuman mati. Jadi, atong di dia do Yesusi. Mar minggu doa, mar tangi yang doa. Alai dak kiai tangi Yesusi tangi aku. Ikut tong din hukuman mati aku. Jadi bulu dia winang, bulu Yesusi, dang adong hagu di sih. Ba, songoni doa piati amang. Au pi uparwao na king songoni nang nacantikon. Songona si parwao do na makatay. Wado inang ay porsiya do inang di Jesusi. Jesus. Olo. Dang adil Jesusi. Nengumon na maahukuman na borat. Idi ado Jesusi. Hurupi do dongan na pugos. Lao doaw mangurupi akan na sopo somarama somarina. Tuak ka na mabalu pehule do pangurupiyot diyaw. Tunasida. Alay di dia do Jesusi. Rajid doaw martangiang. Hubado persekutuan ni Jawa nami sahali sa bulan. Gudang naro. Molomula pe huleani do si buanon na. Di dia do Jesusi. Dang adil Jesusi inang. Nahuripo do inang. Perhunikan. Habe na pargadongan. Nahuripo do inang. Persaulian. Habe na hamagwado. Tumasay susado no ay ngulukon inang rohakon. Gimay nanganggo Jesusi do yan. Martangi yang mau terus denang dah. Molo di amang aku bereng na king songon na serius do. Wado amang hapersyomu tu Jesusi. Molo diau inang Jesusi tutu mampuan haluau diau tinggil do pinggol na tumangihon tangyaki duku sol dosaki gabitalup doau maka tidakon hata nasintongi. Benar di atas yang benar, salah di atas yang salah. Mulia tema dihuali Yesus. Dang macohot asini roham. Diganup jol mana olo manesa dosana. Jala patu toru dirina tu toru di silang mi. Mulia tema diho Yesus. Mulai hati mah di Tuhani amang. Alo lo amang makanor soli sudiak kadosan tu Tuhani ate. Saya manupak matu hati tu amang ate. Mulai hati mainan. Molo sa hiupe-hiutihu nakaning hatamuna amanginang. Lasiya doroha mabigi. Sudiya do mangalusi porseya. Rata-rata doha mangalusi porseya nakaning di Tuhan Yesus. Apalatong las maroh atong mabigi. Alay amang inang, unang maholan hata porseya. Ay taboto do, si bolisipe, porseya do Tuhan Yesus. Alay dang diulahon,
hata ni di bata. Tabo to doak mang dohot inang sudi dohita pardosa. Dangadong nasu pardosa. Unang manyak kita lalak di pardosa ni. Tau babi maruhatta. Molo sa taula huddo pena akka dosai. Porsia mahamu jarlot tado upah sian Tuhan Yesus. Ahado upah imanay do ko ni Rasul Paulus di Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Kekal neraka selamanya tidak bisa ditolak. Ima amang inang molo lalap pita di namang ulah huduse. Alani ita jalo ma Tuhan Yesus. Tapau ba maakamang rohatta. Tapau ba makainang rohatta. Asa gabi mangulama harajaw ni debata dihita. Atar songodat danak di songodat danak behama dak danak nageleng polos do pebana namar Tuhan ni. Ay isa do tahinang guarni dak danakan. Tukus. Oh si tukus. Tu som maju hopa-hopu. Tukus. Iya, Po. Ya, kudul maju day na. Jono kunyop po maju day na. Manukum maju si opung daba. Porsia doh manang nadang tu Tuhan Yesus. Persea, Po. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baik banget. Kok bisa? Karena saat aku sakit, aku berdoa. Lalu? Terus Tuhan sembuhkan aku deh, Po. Sembuh gitu ya? Iya. Wih, luar biasa. Kalau begitu tadi kan kayaknya didengar opung. Tadi kau nangis. Kenapa sayang? Tadi aku nggak dikasih duit, Po, sama Mama. Emang untuk beli apa duit? Mau beli buku, Po. Oh gitu. Tadi kan Tukus percaya sama Tuhan Yesus. Nah sekarang minta aja sama Tuhan Yesus deh. Tuhan Yesus, Tukus pengen beli buku. Bantu Tukus ya Tuhan. Amin. Neng ning dong. Makasih ya, Bu. Hore, aku dapat hadiah dari Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya, Bu. Tuhan berkati, cium dulu. Oke deh. Iya. Di tapi amang inang. Songoni manya parohota. Ate amang. Tulus mahita tu debata mangido. Ado si pangidota. Mahasasani dosa siya Tuhan Yesus. Sude do rahita botosa. Durus do mudar ni Tuhan Yesus di kayu sahar. Usehe do mudar na. Holallah manobus sita salhu na pardosa. Atong totong mahita. Soba martangi yang tu debata. Uduk mahita tu ibana. Tahaul maibana. Tapa jujur masaluh na akamanginang dosa tay. Mangido hasasani dosa mahita tu ibana. Asa totong Tuhan ima namanesa dosa ta. Ima taulahon na ke. Aka amang, aka inang sarupa dohita saluhut na. Jadi dakolan hatakon. Adong do janji ni debata tuhita. Hadong duin na janji ni debata aman wangi. Rak mahita panikip. Hatahom may nang ipanggalis nami jahahom maju hatan ni Tuhan ni. Mulai tenang. Jadi rak manangi mahita tenang amang ate asa hujahahod dihita di Yesaya sada ayat 10 lalu di dogma songonon. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap botardo bahenoku songonitak. Nang perara songon abit hasuba gabi songon hapas do muse. Tamama tututa puji de bata ama. Raptain dehon ma ende nomor opat sada ayat sada do tolu. Laos jong
paling singkat sian hami seksi sending. Udut ni amanginang adong do di patu pahami pelayanan kasih di teras ni gereja tahun. Tahasabab pema di bagasan lasni roha dohon damai nasihat Tuhata. Nahurang lobi amanginang jakok kamuma tong di bagasan lasni roha. Horas. Selamat Cimagung.